isa cia Vilingi Wa Mauvoo. Mwendo ni wa saa 3:30 muthenya wa umuthi wa thathatu wa mutuku 13 mwa mwezi wa gatano wenye nita wa masiu wa KITAKA na ula ukunengelele Mauvoo kwanza ya meko ni Sharon na naini tuwa kupata amwe kati wa Mauvoo alatu Vilingi Wa Mauvoo alatu kumbanesye ni vamwe na Raila kutula muti utongoi wa Kenya kwanza kugachagua yenda serikali newe ivinda ithukume. Atandithia sokoni wa mutituni kuvunga lelu mayenda mutandithia aumelie umwe wa thukumi make itina wa kumuvua na kumukua kwi iyo. MCA wa Matuku mania siko sia ungei wa indo na uwani ila sikathiye muno kisioni chake. Nayo nitau kituma andu matamina kisomo me anini ikala mitambo nitumanithia kana kisomo kigisi uku. Vilingi Wa Mauvoo. Ina udho change tukwatia ni Facebook ni Mutongoi TV. Tuambie Mauvoo maitu na Mauvoo makonetie mathiko alama atoi muthenyani wa umuthi kita theta kumuma cia Mukami Kimanthi na ulani wa muka wake mukiti wa wiathi wa nthi ya Kenya Denard Kimanthi na ndi atongoi kauta nimevikite mathiko ni asu alama atoi kuyanga likoni ya Njambini ni kaunti ni ya Nyandarua. Raila ainena na evikite kana Raila ne evikite tandi ni kiuna inena ni umyo kulio kula kwa serikali ya Kenya kwanza ithe siengalama ya mekalile kunake munini wa Musumbiri Gachagua ayenda serikali vikie kuri waine wa mwanya ni kana ithukume mwene ndini livotira yumanitwe kwa kuni mwandiki wa Mauvoo Joseph KITAKA. Vinda yambe ndongo isia serikali hondu mwanangaliko ya ulei kwi umuthi ni methia na metho kwa metho cha thini cha mathiko cha uma cia muka wa ula wai umwe kati wa ugiti ma wiyathi wa nthi Dedan Kimanthi mututia mwandu Mukami Kimanthi cha thini kila cha twaivwa kwa kaundini ya Nyandarua. Tuwe na mpango ya housing ambayo itatupatia ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya 1,000,000 kila mwaka. Ndini wa chathiki mutia wa uteti wengi nya uvikiye na ukusi wa valandongoi ya ulei Raila Odinga aneo mwanya wa kunena watalania mawisilo kauta ala okiti mawi ya thiwa nthi mesila na tandu mailite unewa ndai ya nene. Kavinda ni Raila ni warumevizo yuko mutabia President Dr. William Ruto kana Kenya ni avinyiye vyone ngalama ya mikale na kiutwa isiye cha kwenda kuongela Kenya mwiyo wa koti ni hatanisie na cho view. When the police disperse innocent citizens who are demonstrating, that is called oppressive violence. When the people defend themselves by throwing stones, that is called defensive violence. The two are not the same. We have said our country, this Mauvoo use violence to defend our country. And in doing so, our country attained independence. Gharama ya maisha imepanda. Hapana leta ushuru mingi zaidi. Hapana ni weko tena mzigo mwingine juu yake. Punda imechoka. Jamaa hawaambii wewe. Mimi ndio nakwambia wewe tu. Kavila kuna ke munini wa President Rigathi Gachagua ni wa mukulia ndongo hiyo lei Raila Odinga kunenga serikali omwanya wa kuthukuma mwene nthi na yetekilagana Ruto to president na ivinda ya siasa ni thelu. Ukweli ni kwamba bei ya unga iko juu. Ukweli pia ni kwamba when the hardship government was there, unga ilikuwa 230, imeteremuka ni 170, hamukufanya maandamano. That is the truth. That is the truth. Ukweli ni kwamba tumekuta uchumi umeharibika, pesa yote ya serikali iliibiwa ikapelekwa kwa project ya BBI. That is the truth. The truth of the matter, pesa iliibiwa ikapelekwa kwa project Azimio. That is the truth. It is good for us to be truthful.
nake president ungamano ukathi vanene okite imanthi imatene ahiweta na mekie wia wa vata muno na serikali yake takwithwa iyungama na misiyo kumatethesia ni wa muzonge Raila kwa kumutopeka nanu kwitikila nake kana ngalama ya maisha iyulu muno indi amuvoya kumunenga ivinda atungengi ukwati wa nthi kavina kuni waiya wandani kananu ukwata mbaundeto sia Raila sia kana mome na Raila tamesene na numome isaikala nthi na kumina thina uwonthe wa maandamano nundu kila umwe ni wisi ula ungi na nimekalite ilungu ya sa mevamwe hapo kwa cost of living nakubaliana na wewe. Lakini nyinyi ndio mliharibu. Wacha mimi nirekebishe. Na hao wakulima mimi nafanya kazi na wao. Jambo la pili, umesema kuna watu hawaniambii ukweli. Sasa mimi sijui, mimi ndio siambiwi ukweli ama wewe ndio waambiwi ukweli. Because hiyo unasema nimeongeza sijui ushuru, nimeongeza ushuru. Mimi nataka nikuambie my friend, ukiangalia kwa budget kuna watu wakuambia ukweli. Nimepunguza sehemu karibu 20 katika budget yetu ya mwaka huu. Nimeondoa ushuru kwa raw materials ambayo itatusaidia kuzalisha ama kutengeneza mbolea hapa Kenya. Nimeondoa ushuru kwa raw materials ambayo itatusaidia kutengeneza madawa hapa katika taifa letu la Kenya. Nimepunguza ushuru ile inaitwa RDL pamoja na IDF. Joseph Kitheka ngilivote Vilingi Wa Mauvoo Vamutongoi TV. Twisonga na mbetu kunikila Mauvoo kuma kauntini ya Masako na maunduma ukuini mande kutamba ikalelo ni wakuma Masako kuelekela ngalikoni siaka ngundo itinawa utalo munene wa enendi sokoni wa mutitoni va kauntini ya Masako kuvinga lelo usu maitetaka na ve mutandithia umwe munene sokoni u wa mutituni kwa isitwa yenguma wa saa kwa kila meumukonia na kwithi wa ethitwe aivithukiana kuumisya athukumi make na vala ona moma ovisa ma volisi ma mutituni meutulwa muti kwa kwithi wa methitwe mate umose ya matambia mutandithia usu ewetwa kwi iyo ta ovithukiye mwanake umwe amuumisya na amukuana ngali yake na kwa oyu ndesikie vala uinilivotila yomanitwe ni mwandiki wa Mauvoo kuma kauntini ya Masako Daniel Mwongela. Mwendoni wa saa 6 sokoni wa mutituni. Va maundu ma utandithia na ukwilelo ni wa kuma Masako kuthika ngundo ni maungama itino wa maandamano ma ene nthi ala mena uthatu. Ene nthia maiteta yulu wa siku cia kinyamu ila meweteta sithitwe sitwaiwa ni mutandithia umwe sokoni u na ula memweteta withitwe ndathinia athukumi kwa kumakuna na kumatia mena maumisye mai. Kazi yake akiajiri wafanyikazi wakimwikisha mshahara anawachapa kama ngovu. Kiko chao yumituki ni vala mutandithia usu kuweteta unamuvuiye muthukumi wake munani wa iyo kwa isitwa James kana musungu gina aika kwithiwa na itina amukua amutwa kundu kula kutanesa umanika vala yu atandithia meumwenda kumumilia mwanake usu na kwiveta sokoni usu na kuveta mautandithia angi ala methiululukite sokoni u. Thina ne vaiyo thina latina gwandu mamutito nene vaiyo babuiwa mwanake na te watu wa hospitali taita mumanda tai wani we tina mona tenda mwana osu aitwa silikali yoke batete wa mwana osu tenda mwana osu aitwa bataitwe mwana nundu batatwikete shakaola tenda makendi bati wani na msiane yona mwana yote maume wikunwa na ukuna wa maume yolo muto wende ne watenda yu ambe tamtambo ne wa mwana osu. Unowe umawisa ma volisi ni mesa kulasimika kulikila kati na kutumia nzeve ya kwetisha medho ukumbo cha ene nthi asu
indi kisanga ni mesa uvie loli imwe ya mutandithio su kamota na undumwe na kuwisya ndukesumbua ya mavia. Tulumiwa hapa, tunaenda kufanya kazi, tunatafuta job, hatuna job, tunatafuta job, na tukienda hizo kwa job tunadhulumiwa, tunapigwa, tunauliwa na tunafichwa. So we want to know where that guy is. Hiyo ndio issue hatuna issue nyingine. Ila maundu maemela na maendeana kurula mauvisa ma polisi ni mesa ulasimika kumumilia mwanake umwe indi ene ndi mamukaiya muno mayendeana utwaisya maandamano nginya masaani mawiyo. Niko maundu mevwa sokoni wa mutituni maundu ma biasala mayungama na undu ma kuikungama itina walelu kuvingwa na ene ndikusu wanu dhatu nula maofisa ma polisi mesa ulasimika kulikila kati. Daniel Mwongela, Mutongo TV, kumuva sokoni wa mutuni kauntini ya Masako. Chondini wa kaunti ya Masako ni kananake MCA wa wodi ya Matuju Dasindawa ni umani asiko sya uvungulu wa Mauvoo na ulawithi twewikiniye kisioni cha matusivo ungeiwa indo uwani na oyumituki ngusanisyo ila inakusiwe kithekani cha bitu kivandini vala mwithi umwe na asongi makitheka ki mana vithukiwe ni nguthu ya imwana ila inaina meyo miai ya kauka vindani kala evikite mathikoni ma Anton Biaka ulanake unavikie na kuwa wa utuine wa mbingoni na ula wingalikoni sya matu ainena mathikoni ma Anton na ula unoiwe kanathayo wake unosiwe ni imama ii novikie kwithiwa ayumia ukulio kulaku yenende matungie kana maikithia kaneme utungia ni Mauvoo na ende mboleli ila inavikie kwithiwa simu wa sinamba umanyika. Nilipoti yake mwandiki wa Mauvoo Ben Musa. Ainenea mathikoni ma Anthony Biaka na ulona isithayo wake kwa kutonyangwa na tuvyo ni mboleli ila itanesa kwamba kumanyika utoini wa mbingoni matu Judas Mbilindawa nukuweta siko sya uvungulu wa Mauvoo kisioni ki tasiendeya na kuongeleka aiweta kaula wendeya kithakani cha bitu serikali tayaile utulo muti ni kuondwa siko ithi malawangela kuweta alama na kwatiwe tamana ale kilio kwanzia itekueleka. Tumeona what has happened to Anton. Ameuawa kinyama na mtu. Kasawa meua mtu huko msitu wa bitu. Mbilindawa nukuweta ma-county commissioner ma-county ya Kitui na county ya Masako tamaile kutwaisya unenania ni kana kumanda usongio wa thina uyu. Tunaomba kwa heshima, hii area iko Matu ward, hii area iko Kalumili sub location, na sisi ndio watu tumembora na watu wa Kitui pale bitu. Hadi ndio bagani hamo iko watu wangu wanaenda kulisha pale kwa ile shamba. Na iko watu wa Kilungu wanaenda kulisha kwa ile shamba. Na wakienda kulisha kule wako na barua ya kubaruza ya kulisha wapi? Huko. Lakini iko manjangini wako kwa ile msitu. Wamenjiami kwa mishale na mapanga. Wameanza kuumiza watu wetu. Nataka nitoe wito kwa county commissioner wa Makitui na county commissioner wa Machakos. So they need a county commander wa Kitui na county commander wa Machakos. Lazima tuite mkutano ya watu wa hapa na wakule ndio tujadiliane. Hiyo tutaishi. Sababu sitakumbali mtu yangu mmoja nguzo na mwingine. Hiyo sitakumbali. Oingi no kuweta ona ungeiwa indo tawithitwe wiyulu walawa makulia ene nthi makisyoke kuikithia ni masuvia indo syoka vindani kala siendethia ni kwitha ungeyuyu witwaiwa ona kwi muthenya. Ng'ombe ciaku ukita kuoba wona woba wekalanga masaili kwa sisi kabala ogizi kyao nungwa eso ng'ombe cia my brother ino bioba ngundani
Na sio wewe mundu no bie saa itatu saa itano mundu ungeoka kazi ati omen. Na bandu ba resilience ne zile muundani katika. Ai nganza uitatu. Olowe kazi ya zao the air we wa kazi ya ngombe ane lukizinga ile hizo nyingi hizo. Ana na tell you na lwa media. When we reported kwa ndo media kazi ya ngombe sio ile tu escape. Hivi kazi ya itano tewa hizi kwa wata kuka lundu ile ndio mwe. Kwa unaenda kwa siongi wa ngombe wiki hata. Okavindani kauni wa umiokanyo muvyo kwa ala meokwatikana na siko ithi aiweta ta mekwose wa matambia mai makemeao. Unenga neonyi kwa ala mekuya. Wewe tukikamata ukiiba ngombe zetu tutadili na wewe. Si ndio? Lazima tukuchukulia nini? Hatua, tuchukulia hatua. Mwene ngombe. Na kana kenda bizi na tena ngombe akaibejo. Na wayuka wazo katengo. Ngombe si angima anatetu. Anateza kile mnita. That's a very big shame. Kwa hivyo tuenda kuanzia ando maitu tuzobe imana ikujeho. Na tiyezobe. Ando alama no yemana keo alama na donyi mana keo. Ndaka meya mwana keo ni kamando wameba kama. Itawa dai wakiwa mali wako. Dilivotia Vilingi Wa Mauvoo Mtongo TV kumava mbingoni matuyata nyenita wa Ben Mosau. Naende kwe isi mbinge ila itonya utuma mundu atamina masomo make ena hukumu nini takukosa ndevi ya masomo kuwa kati wa inge mbinge ni kumana na uhu kanani kumana na kiu vala serikali ya Kenya kuislamu vyani wa kisomo hivi tuitwa isi ya kisomo cha andu aima kisomo kila kinengete andu ainge aima evusoya kusioka kilasi nenongi ni makwata mathanguma kumatone thia kumanda miana ya mawia vamwe na kwithiwa na utonyi wa kusoma na kuandika thini wange waye mwana ila tumebatisite kisomo kiyese uku mwandiki wetu wa Mauvoo kauntini ya Mombasa Angelina Mose na utambukie skuluni wa andu aima wa Changamwe na kukomana na andu a na alame kuelesea itumisio sia kusioka skulu itina wa miaka mbinge na kii ni kilungu chambe change waino. Ni maundu maingi kivathukanyo na ala matonya utuma mundu atamina masomo make kavindani kala kailite. Nitutambukie ngaliko sia Changamwe skuluni wa kuendesya masomo wa andu aima na vala tukomanie na andu kivathukanyo mevo amuika amaitu na andu aku na ala mekilasi ni maisoma na ala mavikie kuelesya itumisio sia kusioka skulu. Na yu njuko kusioka skulu tunaye na miaka miongo monza. Lakini yoyi ni na miaka miongo monza na none galite kuma 74 tio miaka mingi kuma 74 kuko yuno wakubi around 40 kem kuko vika mwaka huu na then kisomo giki tutosa kuma age bracket ya 15 years and above kuthimba ka 8 years nekanate thondo akwata ula watiile basa ungeona atiile nondo akugwa kukwata ujauzito aisoma kana kaini kana mwana ola wa orphans pia nimakwata opportunity ya kusioka skulu kana metho ni maminukilia. William Musyoki Mwaluko ni mutumia wa ukuu wa miaka miongo monza na umwe na ula we kilasi ni cha form 4 ayelesya kana atiilie masomo kilasi cha form 2 mwaka ni wangili umwa miongo monza na inya kitumi kinene na kukosa ndevi ya skulu. Na umio skulu wote nangange mwaka wa miongo monza na inya mwaka wa 1974. Lakini nundu wa kudrop nundu wa kukosa fees. Anako sabizi na mboshu kumanda maisha ni mande musie nongwe no manda musie. Ayu nundu nena musie nina yesu kuwa ne asiana ne amboshu kwa school nundu beke nuna tiye ngwendo tia nake kwata. Aninge ne bana ne womana ba Changamwe skulu ya kuendea ti yangu mbaro ino ni ya kuendea ni nanzangi sianda ni mwaitu wa ukuu wa miaka miongo ina na inya na ula ni inya wasiana itatu ula ukutuelesya kana afikie kilasi cha nyanya indi ndafikia kuendea na masomo make ni kumana na maumu mame ikalile na ala maimusi kuo undula watumia teanisi ya ndoto siake. Wakati nilimaliza masomo ya msingi darasa la 8 nilikuwa na ndoto kubwa, lakini kwa kulingana na changamoto za karo sikufanikiwa. Na hilo jambo likanikera na nikakaa
nasikia kuhukumika ama kutaka kutimiza ndoto yangu. Na nikawa ninatamani sana kurudi shule nitimize ndoto yangu. Evans Odhiambo Oduor ni mwanake wina ukuu wa miaka 23 na ula ukwithwa yikalila mutiani wa KCSE mwaka huu nukuelesekana ni wakomanie na mathina ma kimwi na ala matumia atesa kumina skulu nginya ila wewie nesa na asimake kumukwata mbau na kumwete skulu ni kuendea na masomo make. Kama unavyoniona nilipatikana na shida kidogo wakati nikiwa shule. Nikakaa kama miaka 3. Ndio ile mama akaniambia ataniingiza kama private candidate, akanitafutia shule. Wanakutuika vena ndeto mbingi ila atatu ama kwa maana sio kumakula kui atuimo kuatiania na kusioka skulu ni makuelesekana kiki ya atuma makwango. Kwa andu mbiki abina niendelee na usoma nangi meundula ngo makambia kana huyu musewe kanja bese de kamana ndunenge ni tedio ndungi na sio kananiye no ya bese yako kimia hapana ndweke ni chedeka na bangi kusoma tena. Mtoto mmoja yule mkubwa amemaliza university mwaka huu na mwanzo hata ananitia moyo sana, anafurahia, ananiambia mama soma, Mungu aniombee, Mungu anijalie nipate kazi, nitakusomesha ukipata grade ya kupeleka university nitakupeleka mpaka nikusimamie masomo yako mpaka ufikie ndoto yako. Nikaweza kuingia katika shule na nikaanza kupata elimu. Elimu hii inasaidia sana. Ningependa kuhimiza vijana wenzangu warudi shule. Maana huku nje sioni kama bila elimu sioni kama unaweza kusaidika. Kukwatiana cia kuthukuma na masomo kuina uito wiva alama maandikite ni mama kwa tamba unthini wa kiini kana kuendea na masomo mo nitwendie kumanya mbeange kuatiania na ki ninya ni thithi office ni ndukuma inde ni member wa company crafting na ni ndukuma security Texas Alarms na masupervisor na mea ningwenda usioka school moti akamba lakini no andu amayonu mambia unatuiko sie enda school oneva ni ku parade ndienda parade nevo nuka school na nimeva anesi na matabisi nienda usoma nundu nienda kwinuka na cheti nienda inuka nacho cho kisomo kicha andu aimwa no unduma na kikingi cha ciana nini masomo ala mavundi wa vanu unduma na ala angi ma skulu cia musingi na cia secondary ilazisi yosi ambia kuma sanyanya cia muthena kubikia saumo aweo na tuzoma kuma Monday to Friday every day ekana twethelie itwanenga mundu ibuso ya kukava kila uyonge wa kawaida weke uniform kana mwanafunzi wa serikali metho ni maana nundu ni crash program metho ni maana na syllabus coverage na alimu makiba mena binda yane unamo na nienda kwa sema somo ala tu usomethia ba ma continuing education no ala masomo secondary ingi but program yitu ni crash program ambapo mwanafunzi etumia miaka eli skulu wena amanywa 47 na alama etelete kuikalila motiani wa KCSE na KCP ni 3 ndeni wa skulu wa andu aima wa changamwe anafunzi ala saa itu registered meke KCSE ni anafunzi 47 na yala mekwa KCP mwako ni anafunzi 30 nesui namba nini nundu bou itina nundu peando namba tezikana second wa mini school miaka ta mbaombetu no wike mutiani ku ulota kwata certificate cha form 4 ini busesio ajo ke skulu nikana atonye kukwata certificate ile class 8 kana ya form 4 ndini wa kisomo kini vethia na kivungo kana punishment John Ngutho ni mwalimu skulu ni na ula kuelesekana ni kwithiwa ani andu aima ni mekalandi na kunena na moki andu aima kavindani kala makuthio vathukanu na minyao. Ni kweli hapa tunadili na watu wazima, kuna watu wana majukumu, tuko na watu ni viongozi mitani, wazee wa mitaa tuko nao hapa, tuko na mapastors, tuko na wengine pia wanafanya kazi. Na huwa tukiwa na wao hapa tunawaambia kwamba sisi hatutumii kiboko. Ile tunawaambia ni heshima, kuheshimiana, ile hekima.
ni kwa nini uko hapa. Kila mmoja anajua ni kwa nini alikuja mahali hapa na anahitajika kufanya nini. So tunaheshimiana, na kama ni kazi wanapewa na assignments wanafanya, mitihani pia wanafanya. So ni kujitoa kwa sababu kila mmoja anajua ni kwa nini alikuja mahali hapa. Musesi netukomana kilunguni cha kele na cha muthia changewa ya kisomo kiyesi uku wala tukuithwa tuikomana na ene ianda kivathukanyo matole ange mbeange kuatiana na kisomo kiicha andu aima. Nitawa Angelina Mose. Nayo divoti isu yake Angelina Mose tutoandini wa udhiumo witu wa mbe tusiokethia tukunikila Mauvoo makonete kisomo kuma kauntini ya Masakundo kadhibasi. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbeange tufikia kwisila nambani ya simu noti ina kenda ile na itatu monza kana ututumie email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ. No withukisya Mutongo FM wibala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongofm.co.ke. Mutongo FM ngwatanio ya mukamba. Ni na udhota ingindi ni wa mesa itu ya Vilingi Wa Mauvoo tukunikila Mauvoo makoneti ya siaini makulu ya kuendea ukwata ambao maundu ma kisomo kwi amaniwa kuikithia kana uniwo ni waila ni ukulio ulawa umwani amwema atongo ima skulu wa sekondari wa Kavilingoni na ulawe kangundo ya umiloni wa sua kavindani kalama kwa manana amaniwa kumakimanisoni kinene cha USIU kana United States International University. Ame itambukite skulu ni kunengane utedio wa ivela kana lokas ya amaniwa kusoma. Amwema asi skulu ni maiweta hata uniko kwe amaniwa moona vamwe na mautao alama kwa ataki nimekutethesya vanene kwa ilia masomo moona endi ni mwandiki wa Mauvoo kuma kauntini ya Masakubo ni mutesya ulawe na livoti yesu. Kisomo njo gikotreva nene nthini wa vindane yukite na nthini wa mwingi kana manyola maendene na ukwata kisomo maskulu kivathukanyo mwene kivila wanzamala yungamite maundu ma kisomo skulu wa Kavilingoni wa menda siku ikenga kithito ukonia manyua mwana maundu makoneti kisomo metho mema kwikwatwe vindane yukite siye ingi ni maolete kithito cha kisomo maende na uthithia ciana cio kisomoni nela mona kaindo kanike kwendekana skulu maekaeke kana katumwa musi nundu nikaje kindu kiu cha kuthiku ukatothia kwitha ke skulu kwa uga siye kithito na ciana itana kisomo ikatwika nzangili na ikatwika miuni na ikatwika cio pena na kuku ndhe na kisio kathi na ndhi indi ciana tina kisomo kabindwa kisio na kisio ketha cha kwaila no kethia ona mundu lokwa atena pata kisomo akona undu kwende na akathithia ciana isu akathithia ciana ilengi sitina wake amane na kavindane kala makomana na manyua kuma kimanyisoni kinene cha usiu maiweta kana itambeo ya kuna hoteli kuma kimanyisoni gikitethese vanene kuongelanga kisomo na kwikithia kana saimi na thina vindane mavinyewe ni maundu maki ukwati nuo monthi tuwatie ni kuma usiu matwangoro ni Mr. Morris Muthama ulani umwe witu wa board member na ilati nataka komanie ni watu atie kana akoga na eni na ni asuma kala matwete zawadi nunu thumana na momo bya ni tofauti na ni tuwatie musaada wa locus miongo ndanya na jibila miongo ndanya na tuwateni mubea na nengi sia na yatu yewe moyo na nundu sia ile loka situmbito muote waju usio ni sia province kana ni kanesa ibite mutiani na imwe sia sio yede sikitu basi sio usio
Tulatu kalile tunethi siana sina thina wa desk cha kwikalela na ibazia usomea na nitumarukile nundu matukwako na mathina maingi muno makimbesa tumarukile twathio manda sponsor na through our able member of board Mr. Morris ni tuna approach USIU students alamena program ya USIU family which is covering kuma America to Australia to Kilabando. Asima vama mwirata wethu awe uvucho munene kuona ingia manyumo matena miyo meanuka na ivila sio tumia na maikwati wa kutumia ili kukile mundu wa makisomo kavindane kala maende na usoma na niti utunga mobea kwa utongo iwa skulu pamwe na ndoma well wishers alama tulilikana na taete waloka na ndeski ndisiana situ yute ikia nisi kuweka kuumia na niti utunga mobea munene ngaiya kamulilikane na tuitungia Morris Mobea wa Muthama ulawo kana ndwa sukuma usiu na nitu atunga mobea munene ya sila patana biga ho monde lati that komaite ngi na omeranda kuthoma tono watu mwana wakuka nigana ira ka skulu temwe muruzu titenda mo imana galati tinane na mo monde Trau amethwa mainenga na uthuthio kwa manyua kwithwa maenda uthu nthini wa maundu ma kisomo ratani tembela mo saizo ni kuthonyo cia nthino ya Kenya wikiria ni matunga go kisioni tina ukwata utethio wa kisomo kana maundu wangi. Is what's happening today. We work together. No one does it alone, right, students? You are in families representing these amazing leaders. You've come together to make sure that together. MasterCard is an organization that do reach out. The way we've reached out as well to find out where the need is particularly. And that one is only through when you show your effort. You're able to do something. Then from what you can do, how else can you be supported? Then that you can be supported. And that's why we are together with the student today so that we can tell you that it is something that is possible. We are here. And the same day, we were like you the other time. They won't have to scrub their desks to do their exams. They'll do it in a clean environment, and also it will motivate them to join university. So I'm very happy to be here, and also I would like to encourage you to keep working hard and also keep putting effort because there is the future is bright. Dina Masako nyenetoa boni mutesia Nende usiku wa mudia wa Vilingi Wa Mauvoo mwendo ni wa saa 3 kwa oyutu mwendo ni wa saa 4 itilikete ndatika ile nende kumanga likuwa ni itutu kwendea video na vio yote kwa ila nyeni tawamasi wa kitaka na ulawa nengelele ya Mauvoo hapa nze ya meko ni Sharon Linda Tiwanasa.